Çınında keremet dostlar. Avrupa'da жүрүп da мындай кереметте, мындай шедеврди көргөн эмесмин. Андан дагы сонуну бул Бухарада шведский стол. Азыр бизге кандай завтрак даярдаган көрөбүз. Ertemin завтрак шведский стол. O'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, umr o'tar, vaqt o'tar. Mına bar жоқ бар шведский стол. Dünyanın 4 burçundan turistler kelgen. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurishlaring, seni kulishlaring, seni kulishlaring, lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurishlaring, seni kulishlaring, seni. Şu keremet. Yaratkanla çek şuurlar olsun. Niyet kılan bulsanız dünyanın 4 burçuna varsanız olur. Baharda bog'da go'zal, qor yog'sa tog'da go'zal. Baharda bog'da go'zal, qor yog'sa tog'da. Nasip bo'lgan ekan, shu yerga kelib bugun ziyorat qilib жүрөбүz. Чынында аябай кооз тарыхый жер экен. Бул Самаркандан кийинкели Бухара тарыхый жерлер. Аябай кооз болуп жасалган чынында. Бул жер биз жашап жаткан мейманкана. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan so'zsiz qarashlaring, holim so'rashlaring, Topaman, 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 seni baribir topaman. Yonaman, 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 ishqingdaman yonaman. Toshaman, 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 paymonamdan toshaman. Yonaman, 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 ishqingda yonaman.